Podcast. Danas je moj gost čovjek zbog kojeg smo mi svojevremeno, još prije nekih 40 i kusur godina, učili slovenački. Ako ništa drugo, to je njegova velika zasluga u kulturi na ovim prostorima. Zoran Predin. Zorane, hvala ti što si moj gost, dobrodošao. Hvala na ovako ljubaznoj najavi, već na početku sam zahvalan za takav status. A kažeš, sada ćemo, ja znam nešto malo slovenačkog, ali da se ne brukam, razgovarat ćemo kako ti to lijepo kažeš na jugo-esperantu. Šta je jugo-esperanto? Pa to su ti svi naši jezici u mojoj interpretaciji sa svim greškama, sa svim minusima. Ja recimo mekić ne čujem i ja ga i pogrešno stavljam. Ja ne izgovaram lj, nj i tih glasova jer jednostavno mi to ne čujemo, ali je moja publika nekako to uzela u račun i onda se meni to prašta. I tako da je to moj trademark sada, ta moj jugo-esperanto. Inače je to bio jedan pokret koji je imao i svoj kongres, mislim da u Crnoj Gori, i pošto niko nije priznao taj jezik da uopšte postoji, znači to je bivši srpsko-hrvatski sa dodacima, jer postoje samo slovenački, hrvatski, srpski, crnogorski, bosanski, makedonski i tako dalje, ali na tom kongresu nije bilo prevodioca. Što je dosta čudno za kongres na kojem se govore 5 različitih jezika. Što kaže jedan moj prijatelj, dobro je dok se ne moramo titlovati. Mi se nećemo morati titlovati i za sami početak ja bih volio da pričamo o nečemu što je vrlo aktuelno, a to je ova priča sa Nikolom Čuturilom, sa Čuturom. Čutura i ja smo se upoznali sredinom 80-ih i nekako u trenutku skužili da smo srodne duše. I Nikola je već tada rekao, Zorana, jednog dana moramo nešto da napravimo zajedno. I to smo sada i učinili. Napravili smo jedan bend koji je dobio ime po jednoj mojoj pjesmi, zapravo prvoj pjesmi koju sam napisao za taj projekt. Mi se zovemo Analogna rasa. I zašto analogna rasa? Jednostavno, po prvi put imam bend u kojem sviram sa vršnjacima, gotovo sa vršnjacima. Po prvi put imam bend u kojem nisam ja šef benda, već je Čutura šef benda, što mi jako odgovara. To je zapravo i njegov bend. Odlični momci, odlični muzikanti i sve skupa je juče počelo u toj emisiji Ivana Ivanovića sa premijernom izvedbom pesme Još imat će nas. Čuturina prekrasna pesma koja završava versovima: dok je čitav svet krvario i za ljubav nije mario, sve da bi svoj san ostvario, ovaj dečak nije stario i ne misli još. I u tom smislu sam onda ja bio na redu da napišem svoju. Napisao sam tu Analognu rasu, koja ima u B refrenu tekst: uz ne daj se Ines se motala cigara, vole smo grlom u jagode i leno na cara. Kako ide dalje? Uglavnom to završava: nama ne trebaju čaše, mi pijemo život iz flaše. Nama nema spasa, mi smo analogna rasa. I cijela ta stvar je sada dosta veliko zanimanje probudila, jer smo dosta netipični u ovo vreme, kada se u bendovima hvata nekakva mladost, kolege se farbaju, po svaku cijenu žele ostati mladi, aktuelni. Mi se baš obrnuto svojom srebrnim bojama dičimo
I ja u svom tekstovima vraćam nekakve buldožerske trenutke u muziku i moram priznati da je sam početak fenomenalno primljen i ovih dana se dogovaramo oko albuma koji bi trebao biti objavljen negdje u novembru, tako da dobrodošli u zagrljaj analogne rase. Sad bit će tu malo problem oko vježbanja, i proba. Negdje nas u Okučanima se sretni probati. Ne, ja letim za Beograd i to je pametnije nego da njih 5 dolazi u Ljubljanu. Tako da, vežbe nisu problem, baš obrnuto. Ja to iskoristim za te 3 dane u Beogradu. Ja sam i govorio o tome da mora svaki čovjek jednom godišnje doći u Beograd da po te njihove vitamine. To su 3 bazična vitamina, znači muzika, kulinarika i košarka. Evo, i o jednom, i o drugom, i o trećem ćemo još razgovarati. Evo, mi se srećemo u Sarajevu, ti govoriš o Beogradu. Čest si gost gradova širom nekadašnje Jugoslavije. Neću te pitati jesi li jugonostalgičar. To sad već nekako zvuči i otrcano i pomalo čak i nepristojno, ali ću te pitati jesi li ti za sebe sačuvao taj nekadašnji jedinstveni duhovni i kulturni prostor? Da, uvijek kad pređem jednu od ovih granica novih, ono proklinje granice sočnim riječima. Ja sam iznad jugonostalgije, jer je to neka politička kategorija. Ja imam pred sobom, ako Bog da, još nekih 20 godina i apsolutno tih 20 godina ne bih hteo da sam rob dnevne politike i svih tih nekakvih stvari. I u tom smislu se isto tako vraćam analognom načinu života, mada koristim sve ove suvremene tehnološke stvari, ali u principu da kvalitet nema nacionalnosti. Nešto što je kvalitetno, apsolutno je iznad nacionalnosti i daleko iznad neke politike. Tako da to je onaj prostor u kojem želim da živim i živim. Znači, družim se sa ljudima koji su dobri ljudi, neovisno koje su nacionalnosti. To je najmanje važna stvar. Tako da, apsolutno u tom smislu to je neki moj novi svet srodnih duša koje ne razdvajaju neke razlike s kojima nas žele i truju lokalni političari i kapital koji želi uništiti ono sve što je javno, nekako sociologiju društva upropastiti odgojom nekih slepih birača i tako dalje. Ne da mi se više ni govoriti o tome. Tvoj život je nekako osnova za jedan dobar film, onako zanimljiv. Znači, vrlo rano si se oženio, dobio dijete, radio sve i svašta u životu, radio kod domar u zgradi gdje ste živjeli kao podstanari. Šta si još sve radio u životu? Jesi uopšte slutio da se može ovako razvijati tvoj život? Ja mislim da je to po uzoru Chrisa Christophersona. On je isto tako radio jedno 50 nemogućih poslova pre nego što se uhvatio gitare i tu našao onda svoj mir. Da, meni je malo starije dete dobilo dete. Jednostavno sam otišao od kuće sa 18 godina i radio razne poslove, studirao koliko se je dalo i onda 2 ispita pred diplome napravio grupu Lačni Franc u junu 79. Ovih dana se montira film sa naslovom Praslovan koji govori o mojoj karijeri u režiji Sarajlije,
Slobodana Maksimovića, koji danas živi u Ljubljani. I to nije slučajno da sam baš njega zamolio da bude režiser te priče. I nadamo se da ćemo moći predstaviti film ove godine na Sarajevskom filmskom festivalu premijerno. To je igrano dokumentarni film i u tom filmu govore sve te stvari o meni, razni i kolege i prijatelji iz celog regiona, tako da zapravo oni pričaju priču o meni. A kažeš igrano dokumentarni, sad mene zanima ovo igrano, ko te glumi? Moj sin Žiga, on je meni najsličniji. Ja imam 4 sina i 1 ćerku, od tih 4 sina Žiga, broj 4 je meni najsličniji. Znači, on mene glumi kad sam, recimo, u jednoj sekvenciji iz JNA iz 82. Legenda kaže, ne znam koliko je tačna, da si negdje slavio svoj 21. rođendan na Pohorju iznad Maribora i da je tada srednjoškolac, učenik 2. razreda srednje škole Oto Rimele, čuo tebe kako govoriš svoje pjesme, izvodiš svoje pjesme i rekao, hajde da napravimo bend. Je li to tačno? Da, on je bio sa svojim društvom i gitarom, a ja sam bio tamo pored u jednoj vikendici mog tate i nestalo nam je pive. Pa sam otišao u tu planinsku kuću po pivu i vidim njega sa gitarom i onda sam rekao, daj da ti ja jedno odsviram, i odsvirao sam Starog vojaka, jedna iz koje je našla kasnije mjesto i na našem prvom albumu. On bi me pozvao u ponedjeljak, to je bila subota, da dođem na njihove probe, jer je njihov pevač morao u vojsku, pa su ostali bez vokaliste. I onda sam imao testnu probu, audiciju, i posle toga ja sam njima rekao, ja ne mogu da pjevam Child in Time i te visine, ja vam mogu kao Leonard Cohen ili ne znam, Jim Morrison, malo niže i malo šansonjerskije. Interpretirati, a ne pjevati. Da. I onda su se povukli u svoju sobu i izašli i rekli da sam primljen. Tada se taj bend zvao grupa Zeus. Ja sam kasnije preuzeo vlast u tom bendu, promijenio mu ime i nastala jedna prekrasna kombinacija 5 ljudi koji smo bili vrlo različiti, ali smo voljeli iste stvari. Rimele se pokazao kao vrlo inovativan i vrlo poseban gitarista i muzika i sve što smo počeli da radimo kao Lačni Franc, moj uslov je bio prvi koncert ćemo napraviti kad budemo imali 90 minuta svoje vlastite autorske muzike. I tako je bilo i onda je sve skupa krenulo kako je krenulo ono doba. Nama je bilo zbog tog punka i novog vala puno lakše nego je nekim klincima danas, ali jednostavno to su bile 80. To je posebno vrijeme u istoriji naših naroda i narodnosti. Pa to je bilo vrijeme kada su ovi muzički urednici po disko kućama osluškivali mlade bendove, jer su uvijek očekivali, desit će se sad nešto novo što će oni otkriti. Da, u tom smislu je sigurno da je bilo puno lakše nego današnjoj djeci. I ja sam danas nema urednika više. Nema nikoga ko ozbiljno shvata taj posao. Ne, samo su playliste. Na početku sam rekao da smo učili slovenački zbog Lačnog Franca. Jesi ti znao to? Znao si vjerovatno tu priču da se širom Jugoslavije, da bi se shvatilo o čemu zapravo vi pjevate, jer smo prepoznavali da tu postoji poetike vrlo značajne, da se počelo učiti i to je bilo sjajno, da konačno, znači u Sloveniji se učio srpsko-hrvatski jezik, da konačno i mi naučimo neku riječ slovenačku. Da, bilo je ovako, zvučali smo dosta egzotično, ne? I
naši fenovi, to su više manje bili na početku radoznali intelektualci koji su baš htjeli da shvate o čemu ja pjevam. A ja sam namjerno ostao i pisao na slovenačkom i pjevao na slovenačkom kako bih onda kroz svoje najave diomično prevodio tekst, ali je iz svega toga onda nastala zapravo jedna stvar koja se danas zove stand-up. Tu mi je bio najveći uzor Jimmy Stanić, gospodin koji danas ima 95 ili čak više godina, još uvijek je aktivan, tako da kažem, tada nismo znali šta je to, ali je publika počela u tome uživati i sa druge strane sam vidio kad smo se vratili u neki grad da su mi neki ljudi znali otpjevati na slovenačkom neke refrene, kdo je tebe praslovan, plavati učiju, naj ti poljub nariše usnice, ne mi dihat za ovratnik, koza nora i tako dalje. Evo, pomenuo si praslovan, to je pjesma koja će vjerovatno obilježiti tvoju karijeru. Da. Je li to na neki način panslavenska himna? To je zapravo jedna dosta nesretna tema koja se već barem tri put obistinila. Svi ti naši režimi su uvijek oboljeli od tog praslavenstva, gdje su u jednom trenutku zajebali sve što se moglo zajebati. Da, to je zapravo jedna za koju mi je Đole Balašević rekao da mu je žao da se on toga nije pre mene sjetio. O tome govori u tom filmu. Uspjeli smo ga snimiti 2 mjeseca prije nego što nam je umro. I baš je nekako sve te sugovornike, nekako ta pjesma Praslovan je bila proglašena za mojom himnom. Slovenski bendovi i izvođači u to vrijeme, ovi značajni, uglavnom su izvodili pjesme na srpsko-hrvatskom tada jeziku, a ti se odlučuješ pjevati na slovenačkom. Je li to bilo i zbog toga što se lakše bilo pjesnički izraziti na maternjem jeziku? Naravno, tada sam bio potpuno nesiguran u mom tom današnjem jugoesperantu. Tek me je Arsen nagovorio, znači 10-11 godina kasnije, znači 10 godina, da, od 79. do 89. kad je izašao naš zajednički album, tada sam prvi put preko njegovih tekstova propjevao na srpsko-hrvatskom tadašnjem i počeo 10 godina kasnije pisati i na hrvatskom jeziku i to dan danas radim, ali se onda to u živoj svirci pretvorio u jugoesperanto. Pjevanje na slovenačkom je bilo direktna transfuzija mojih osjećanja kroz pjesme na koncertu. To je bilo vrlo važno za samu interpretaciju pjesama. I neke stvari su neprevodljive, to je prva stvar. Druga je da neke stvari mnogo ljepše zvuče. A sa druge strane, kasnije sam upoznao koliko je hrvatski, recimo, ljubazniji kao i engleski, što se tiče rimovanja, što se tiče nekih stvari koje se jednostavnije izgovore i kažu. I onda se pojavila još jedna stvar koju nisam znao, a to je da kad pišeš na nematerijem jeziku, o nekim temama možeš biti slobodniji i opušteniji. Jer jednostavno ti nisi samo ti, već je i jedan drugi ti u tebi, malo se čudno čuje, ali da, taj drugi ti lakše govori o nekim stvarima. Inače volim jezike, učio sam i francuski i engleski, naravno i to,
pjevajući u Gypsy Swing stilu, kad smo obišli svijet i bili od Australije do, ne znam, Afrike i Irske, Londona, Berlina i tako dalje, Pariz, naravno. Da sam pjevao na svim mogućim jezicima, moje vlastite, ali u prevodu, i uživam u jezicima, moram priznati. Ja sam siguran da su u to vrijeme, kad ste donijeli tu odluku, da su mnogi govorili, pa šta to radite, pa gubite tržište ako pjevate na slovenačkom, a pokazalo se da nisu bili u pravu, da jezik za pravu umjetnost i za prava osjećanja nikad nije barijera. Ne. To je tada bilo, recimo, da smo počeli od prve da pjevamo na srpsko-hrvatskom kao buldožer, onda bi trebali imati u grupi autora koji vlada tim jezikom. Ne? Ja sam tada bio zelen za te stvari, prezelen, i to mi uopšte nije padalo na pamet. Što se kasnije pokazalo kao da nismo pomodari i da se ne uvlačimo u taj nekakav biznis. I tu je bila jedna situacija došla kad smo sa Nemi dihat za ovratnik prodali nekih 40-50 hiljada albuma. Primetile su nas i ove najveće diskografske kuće i oni su rekli da bi od nas napravili novi film, nove idole, nove te bendove koji su bili... Zašto ne naprosto Lačni Franc? Da, i onda, ali je uslov bio srpsko-hrvatski jezik. Ne? Pa smo mi onda rekli, zahvalili se na toj ponudi i ostali u maloj kući Helidon u Ljubljani, koji smo i onako odabrali zbog Borisa Belea, koji je bio tamo urednik, a on je vođa buldožera, da. I uprkos tome napravili ste još veće uspjehe, recimo 86. kad je izašao na svojoj strani, to je bio jedan od najznačajnijih, a vjerovatno i najprodavanijih albuma te godine. Da, to su bili ti tiraži. Ne? Recimo, jedan manje tiražni bend kao Lačni Franc, mi smo prodavali tu 40, 30, 50 hiljada albuma, što su danas nemoguće brojke. Ali su naši kolege, ne znam, Orgazam film, Idoli prodavali sa jednom nulom više. Ne? Ali to je tada bilo, tada se muzika slušala, recimo kupio si ploču nekog benda, a nisi čuo ni jednu pjesmu iz njega. Već si bio radoznao i htio si iz prve da čuješ šta su napravili, jer si im na neki način verovao da neće napraviti sranje. Danas je to vrlo teško, moraš napraviti nekakav singl, pa drugi, pa treći možda, pa onda nekako se sluša muzika u rikverc i kupuju se albumi na kojima ljudi prepoznaju nekoliko pjesama, da budu onda sigurni, to mi se sviđa. To pitanje je da li će i čuti ostatak. Da. Ko te nagovorio da gostuješ na albumu Kongresa 84. Evo 40 godina je od tada, na pjesmama Zarja vele trobente i Zabava. Znači, to Zarja vele trobente su postale evergreen. Da. To je, evo, Zarja vele trobente i priča oko toga je zapravo odličan scenario za jedan romantičan, ali vrlo tužan i tragičan film sa prelijepom pjesmom. To je bila godina kad je bila u zraku nekakva ideja da ja sam preveo Bregovićevu Milicija trenira strogoću na slovenački, na njegovu molbu u Miličniki si urio brvi, to bi značilo milicajci vježbaju obrve, znači strogoću, stroge poglede. I tada je bila avionska veza između Sarajeva i Maribora. Svaki utorak i četvrtak je leteo jedan Dash 8 propelaš avion amo tamo.
i ovdje bi me Raka Marić sačekao, odvezao me je na probu dugmeta i ja bih tamo ala naučio slovenački. I proveo sam onda, ne znam, ako sam došao u četvrtak, ostao bi do utorka i imao sam puno slobodnog vremena. U to vrijeme već sam se upoznao sa Mirom Purivatrom i ekipom. Bio sam recimo na prvoj predstavi Audicije, baš prvoj, upoznao Đuru i sve one ostale glumce, Kusturicu tadašnjeg. Uglavnom bio sam tu negdje prisutan i jednoga dana Miro mi je rekao, moj bratić Mahir Purivatra svira gitaru u jednoj grupi Kongres, u kojoj je basista Aljoša Buha, koji je u Sloveniji preživao svoju mladost i napisao je 2 teksta na slovenačkom za njihov album. Pa bi bilo fino da odeš na snimanje, pa možda malo kao supervisor pratiš to. I onda sam bio pozvan da i pjevam u tim pjesmama i nisam ništa mijenjao, jer mi je bilo jako simpatično. To gramatički nije pravilna slovenščina, ali je vrlo simpatična, tu nisam ništa promijenio. Dodao sam jednu melodiju u Zarjavele trubente u drugi dio i na taj način nekako postao suautor aranžmana. I pjesma je imala jedan zanimljiv video i kad je album izašao baš je probudila pažnju, ali su se onda dogodile te strašne, tragične stvari kad su poginuli Davor Ričel, Zio i Aljoša Buha u Fići kojeg je Zlaja vozio u Mostar na neku svirku. I onda je došao rat, Mahir je otišao u Kanadu, Adam Šubašić, autor muzike, je bio ranjavan u ratu i nekih 5, 6, 7 godina kasnije kad sam snimao svoj solo album, bilo mi je žao te pjesme da padne potpuno u zaborav i snimio sam je za svoj prvi solo album. Uredno sam napisao autore i pjesma je u Sloveniji postala veliki hit. Da bi par godina kasnije tu istu pjesmu snimila i Crvena jabuka i na tom albumu su mene napisali kao autora pjesme, pogrešno. I na neki način, zbog te moje interpretacije i tako dalje, zbog zaboravljenog Kongresa, to je postala moja pjesma, jednostavno su uvezivali je uz moje ime, što mi je bilo jako drago, ali sa Adamom sam ostao u kontaktu i sva ta autorska prava i sve te stvari su njemu donijele dosta dobar džeparac i sinu Aljoše Buhe, koji se isto tako zove Aljoša Buha. Tako da sam i neku dobru stvar napravio i dan danas je uvijek mi u čast i njima u uspomenu pjevam tu pjesmu gotovo na svakom koncertu, a najljepšu priču o tome je u jednoj svojoj kolumni napisao Miljenko Jergović. Možete je potražiti na netu i pročitati kako je to bilo i šta se zapravo dogodilo. Jesi li čuo verziju koja je korištena u filmu Koncentriši se baba Pjera Žalice? Da. Kako se ta čini verzija? Filmska. Filmska. Da. Lijep odgovor. A doduše ta pjesma je iskorištena i kod Lačnog Franca na albumu Slon med porcelanom. Ne? Dio. Ne. Da, jedan dio, jedna intervencija vokalna je samo to. Inače, na živim albumima je vrlo, publika pjeva s nama i apsolutno, to je gotovo narodna pjesma danas u Sloveniji, a i drugdje. Eto. A napisali Bosanci. Da, Bosanci koji su otpjevali na slovenačkom. Eto. Koliko je ironija zapravo bitna u tvojim pjesmama? Sa dosta ironijskog odmaka ti si znao
pjevati, govoriti o nekim aktuelnim temama i da li mogu te pjesme izdržati probu vremena, recimo Bela simfonija, o toj pomami za skijanjem, Naša Lidija je pri vojakih, kad su djevojke išle u vojsku. Da li iko može danas na pravi način zapravo razumjeti te pjesme? Nisam baš siguran. Znači, ako sam ja htio napisati dosta kritičan tekst u 80-ima, ja sam morao pisati dvosmislene tekstove. Recimo, tipičan primjer je pjesma Nemi dihat za ovratnik, koja se može slušati kao antirežimska pjesma, gdje partiji govorim da ima... Da popusti malo. Da. Ili da je to erotska pjesma, erotski tekst. Erotika i te stvari su dosta prisutne u mojim tekstovima i iz tog razloga. A što se tiče farse, ironije i crnog humora, to je nešto, to su oruđa kojima ja šaljem svoje poruke. I tu sam bio ovako dosta neshvaćen, recimo vaterpolisti. Šta bi to moglo da bude? I onda su u Srbiji 82. vrteli ovu pjesmu misleći da se zafrkavam na račun Kosovara zbog onih njihovih bijelih kapica. Da su oni kao vaterpoliste. A ja sam zapravo pjevao djeci koji se roditelji ne stide. Jer su vaterpolisti kao takvi bili sinonim za najljepše građene sportaše. I naravno, kroz puno je bilo i sličnih nekakvih ovako simpatičnih nesporazuma, baš zbog toga jer sam pokušavao sa tim oruđima prenositi tu nekakvu škakljivu poruku za koju sam mislio da je zabavna i bila je zabavna onima koji su slušali tekstove. Oni koji nisu slušali i još ne slušaju tekstove, onima ništa ne znači. Pomenuo ste taj svoj prvi solo album Gate na glavo, ali nakon toga opet se vraća Lačni Franc. 1994. godine objavili ste album Zadnja večerja i on je posvećen, kako stoji tamo, sarajevskom duhu, a izlazi ratne 94. i još ima neka direktna posveta u pjesmi Azra i tamo kažeš daj pusti stare plošće, naj dugme igra, ja? Neka dugme svira. Šta ti je to značilo baš posveta sarajevskom duhu? Mi smo bili 96. krajem februara došli u oklopnim kolima u Sarajevo 2 mjeseca poslije potpisa Daytona u potpuno razrušeni grad i bili smo šokirani i potpuno nas je iznenadila količina tuge, žalosti, bolova i dan danas teško govorim. Mi smo došli iz kauča do kojeg smo gledali rat na televiziji, onda u samo poprište. Tog dana kad smo iz Mostara, koji je isto tako nije bilo mosta s ravnat zemljom, došli u neku novu realnost koja nas je potpuno promijenila zauvijek. Sve nas koji smo bili tu, ostali par dana, odsvirali 2 koncerta u 6 sati u podrumu Akademije scenskih umjetnosti, jer je bio policijski sat od 9 dalje, pa da su se ljudi mogli vratiti kućama pravovremeno. I posle svih tih tužnih stvari koje smo tu doživljavali, slušali, naslušali se tih priča i na rubu suza, ja recimo bio sam pozvan u TV Dnevnik centralni posle povratka da kažem nešto i nisam uspio izgovoriti ništa. Shvatio sam da je od svih tih nekakvih stvari, od mojih sugovornika u Sarajevu, najveća želja je bila da se život vrati u jedan običan, dosadan,
normalni dan. I o tome pjeva pjesma Azra. I znači u danu u kojem otvoriš radio i tamo dugme pjeva svoje pjesme i da je mir i da svako živi na način koji mu odgovara i da uglavnom zbog toga smo posvetili taj album i tu pjesmu gradu Sarajevu. Moram priznati da sam bio baš zbog svih tih prijateljstava i toga i još uvijek jesam vrlo vezan na Sarajevo i na prijatelje ovdje i jednostavno mi još uvijek mi je dosta teško govoriti o tom šoku i o svim tim pričama koje sam čuo i naslušao se. Mi smo bili ovdje 5 dana i nismo ništa mogli njima da kažemo, jedino što smo mogli da ih slušamo i saslušamo. I to je tako bilo. I onda kad smo apsorbirali sve te priče i vratili se u Maribor, onda su nas pitali i nismo mogli nijedan njima izgovoriti, pa smo onda, ne mogu danas, kasnije, nikad nismo pričali o tome. I sam si svirao dugmetove pjesme. Na 2 albuma, Tragovi u sjeti, znači sa Matijom Dedićem zajedno izveli ste neke domaće standarde. Da. Kako ste birali pjesme koje ćete staviti? To je bio moj izbor, znači svi su rekli da sam lud, da je to, da idem glavom kroz zid, ja inače to volim raditi. I tako se i knjiga zove. Par puta sam razbio glavu i par puta sam ipak srušio zid. I recimo Tragovi u sjeti su uspjeli. Znači, u jednom trenutku pjesme koje se mi sviđaju, kad ih ja pjevam, one u tom trenutku postaje na neki način i moje. Našao sam nešto sebe u njima. I ja ih najavljujem, recimo Arsenova Tvoje nježne godine je pjesma za koju bih ja dao pola kile svojih da je moja. Ili recimo To noći kad umrem, Bregina balada. Na takav način sam onda došao do izbora tih pjesama za album Tragovi u sjeti, koji je bio vrlo uspješan jer smo snimili i Tragovi u sjeti 2. I dogodilo se u jednom trenutku poslijeratnom kada je po prvi put bilo prednost da si na ovoj sceni slovenačke nacionalnosti. Zašto? Mi smo mogli u Srbiji izvoditi hrvatske pjesme i srpske u Hrvatskoj. Ja sam u domu vojske u Nišu izveo Galeba i pjevao na dalmatinskom, Matija je svirao, a dvorana je u užoj Srbiji pjevala sa mnom na dalmatinskom Lipo li je. I bilo je i suza. I tjedan dana kasnije u Dubrovniku, u hotelu Argentina, u baštu hotela Argentina, hrvatska publika je razbijala čaše, na džaba bilo konja vranih, po livadi razigranih. Ono što mi je bilo najdreže u tom projektu, da su svi moji kolege meni dali dozvolu da snimim njihove pjesme bez puno razgovora. Znači da su mi vjerovali. I šta se dogodilo? Onda smo s tim programom, recimo, napunili i najveće dvorane po regionu. Što je bilo, recimo, 2 godine ranije potpuno nezamislivo. I dogodilo se to na šta sam računao. Znači, svaki čovjek ima u svojoj glavi, u svojoj podsvijesti aranžman i verziju pjesme koju su čuli u nekom trenutku svog života. I kad mi krenemo pjesmama tipa Oluja, i svi su rekli, Zorane, niko ne pjeva Oluju kao Josipa. Neću se ja takmičiti sa Josipom. Ja ću je otpjevati na svoj način
I tu je taj jazz klavir, zamorio sam Matija ostavi mi jedan bazični ton u tom džeziranju, toliko da se ja ne izgubim pjevajući te pjesme koje nisu jednostavne, možda zvuče jednostavno. I to su pjesme, izbor pjesama je takav da ne pjevaju se samo refreni, već cijela pjesma od početka do kraja. I mi smo onda bili jedini koncertni program koji je gradio mostove koji su bili srušeni među narodima i tu smo baš smo bili ambasadori mira i dobre volje. Mada kod tebe postoji u repertoaru i karijeri neki drugi ambasadori, recimo ambasadori užitka, a o tome ćemo nešto kasnije. Ipak se čini da ti je Arsen bio nešto posebno u cijeloj toj priči, a i da si ti njemu bio nešto posebno. Za Arsena se stalno govorilo da je prilično težak čovjek, da je karakter na koji se treba naviknuti. Kako je Arsen tebe otkrio? Mi smo se prvi put sreli tamo negdje 81. u Lapidariji u Zagrebu. To je bio ovako alter klub pored Kulušića, tada se tamo svirao punk i Novi val. I Mlačni Franc je imao u Zagrebu svaki mjesec ili svaka 2 mjeseca jedan koncert, a preko puta tog Lapidarija je još uvijek postoji jedan restoran koji se zove Stara Vura, Stari sat. I tamo su se skupljali zagrebački umjetnici koji u 2 u noći nisu bili pospani. I prelazili bi preko i tu je bio Darko Glavan, bio je Dražen Vrdoljak na našim koncertima i došao je i Arsen i pita za mene ko smo mi i tada sam dobio jedan veliki kompliment jer je rekao da ga podsjećam na mladog Jima Morrisona. Ja sam tada imao 22 godine i to je bilo pred 30 kilograma. Tako da tada smo se nekako upoznali i meni je u onom trenutku on je bio lik iz crno-bijele televizije, iz nekog drugog filma, druge muzike, iz talijanske kancone i to. Ali smo se onda susretali još sljedećih, ne znam koliko, 7-8 godina, da je došlo onda napokon do realizacije 89. do izdanja Svjedoci priče koje je objavila sarajevska firma Diskoton. I tamo smo pjevali on moje, ja njegove, napravio nekoliko prepjeva i to. I sprijateljili se vjerovatno zbog toga jer je on u meni video mladog sebe, a ja u njemu starijeg sebe. I tako je postao moj stariji brat, moj učitelj, mentor, rezervni glazbeni tata i to. I pošto nisam bio iz njegove glazbene scene, ja sam bio nešto posebno i kako da kažem, imali smo vrlo osebujan odnos. I recimo mi nismo puno komunicirali u javnosti jedan s drugim. Tu je bio dominantan Arsen, tako da su to bili naši zajednički koncerti u kojima sam ja tu i tamo nešto zucnuo. I to mu se ovako dosta sviđalo i moj humor mu je bio blizak jer je bio blizak njegovom i tako je polako me je uzeo za svog i postao sam i obiteljski prijatelj i sa Gabi, i sa malim Matijom tada. Jako mi nedostaje, uglavnom, i ponosim se time da sam bio dio njegovog života. I onda si nakon njegove smrti snimio i album Zoran pjeva Arsena. Da, čuo sam, prvi je snimio album Matija svira Arsena. I odmah kad sam čuo album, rekao sam Matija, ko će da ga pjeva? Jer je bilo puno kandidata i onda je Gabi i on su rekli, ok, ti možeš snimiti Zoran pjeva Arsena.
I onda sam rekao, ok, ali moram vas obavijestiti, ja ću to napraviti po svoje. Aha. I onda sam rekao, mi ćemo to prearanžirati u Gypsy Swing. Nemoj to raditi, Arsen nije volio jazz. Ja sam rekao, ne, to će biti ok. I onda su svi rekli, ti si lud, kakav Gypsy Swing i Arsenove pjesme. No na kraju je to ispao vrlo dobro i to je bio 22. godine, mislim da najprodavaniji album Croatia Records te godine. Jer su mlade generacije otkrile Arsena na potpuno novi način kroz našu interpretaciju i ti koncerti su još uvijek. Postoji velika mogućnost da ćemo svirati 5. jula u Domu mladih u Sarajevu, taj koncert. Zoran pjeva Arsena, tako da dobrodošli. Naime, simbioza jednog ritmičkog, vrlo uzbudljivog žanra kakav je Gypsy Swing i kvalitetnih tekstova i prekrasnih melodija kakve su Arsenove šansone, to je urodilo baš nekom novom modernijom muzikom i spojilo dva žanra koji su na prvi pogled bili nespojivi. Tako da za potrebe ovog koncerta još ćemo snimiti jednu koju nismo stavili na ploču i nekako povezati 50 godina bijelog dugmeta i Arsena kroz loše vino. Loše vino, pretpostavio sam da je to u pitanju. A otkud ti ideja da uradiš pjesmu na melodiju himne Sovjetskog saveza? Pa to je jedna od onih ideja. Meni je njihova himna jedna od najljepših glazbenih himni uopće. Tamo je nekakav osvrt koji je genijalan. Barem meni u mojem DNA-u zapisan, uvijek me je uzbudila. I kad smo gledali te olimpijade i onda 50 puta slušali tu himnu, nekako mi je ušla u uho. I onda sam, pošto sam se volio igrati ludim stvarima, rekao sam nešto, napisat ću ja jednu ekološku himnu na melodiju ruske himne. I tada je to bila u autorskom smislu nije se znalo ko je autor. Ni ko je autor teksta, ni ko je autor muzike. To je bila neka narodna ruska uzeta za himnu. Ja sam tražio po svim tim bazama svjetskim ko bi mogao biti autor i onda se Sovjetski savez raspao i onda su tu bile države, nezavisne države, nekadašnje Savez nezavisnih država. Pa se onda vratila Rusija. Kad se vratila Rusija, preko noći napravljen je novi tekst i pokazalo se ko je zapravo autor tog teksta i autor i glazbe. Sergej Trifunović je sudjelovao u jednoj predstavi koja se postavila u Moskvi, u kojoj su upotrebili moju verziju pjesme i preveli moj tekst u ruski jezik. Ali to, nažalost, nisam nikad ni čuo ni video, mada sam ih zamolio da neko snimi barem taj dio predstave, da vidim kako to funkcionira. Kako to izgleda, da. I jednostavno, ta je pjesma himnična. Ja sam izbacio jednu modulaciju u svojoj verziji, ali smo je onda vratili na živim izvedbama. I ta pjesma je dokaz kako je kvalitet daleko iznad nacionalnosti. U jednom trenutku uopšte nije bilo važno odakle, ko, šta. To je prekrasna melodija, a i tekst mi je uspeo baš dobro. Kad govorimo o himnama, ima jedna priča, kažu da je jedna profesorica se hvalila kada je Lačni Franc snimio Zdravljicu, da tek nakon toga su njeni učenici u srednjoj školi naučili tekst te himne. Da, to je zapravo pjesma koja pjeva o prijateljstvu među narodnima, o lijepim djevojkama i dobrom vinu.
Kasnije je jedan vers te pjesme uzet za zvaničnu slovenačku himnu, ali u ono doba kad smo mi to snimili u rock verziji, to je bilo na radiju možda 10 dana, pa su je onda stavili u bunker. I to je bila najbolja moguća reklama za tu pjesmu, jer su onda ljudi presnimavali na kazete i jedan drugome slali te kazete, i to je tačno, tada su djeca, to je ovako dosta dugačka pjesma, a mi smo, mislim da 5 versova upotrebili u pjesmi, i dobio sam puno pošte od profesorica slovenačkog da hvala da smo to napravili, jer sada djeca sami od sebe uče tu pjesmu na pamet. Eto, kako može rock and roll da posluži. Da. Posebno mi je uvijek bila zanimljiva erotika u tvojim pjesmama. Da. Od onoga ne bom se ustavil na kolenih, ko ti bom dvigal krilo, da kažemo to je neću se zaustaviti na koljenima kad ti budem dizao suknju, jel? Pa preko 1000 modro-belih rožic, kad se pitaš da li medicinske sestre zaista nemaju ništa ispod uniforme, pa do lepa ko ti pride. Kad sam ja prvi put čuo u svom životu to bo mi prišlo, bio sam malo zbunjen, kasnije sam se već navikao. Da, orgazam. Da, erotika, ja volim erotiku, i naravno da je našla mjesto i u mojim pjesmama, već prije sam rekao zašto. Ta duplo značenje jednog teksta, da je nisu zabranili, uvijek sam je mogu braniti da je to erotska pjesma. Ne znam, nekakva provokativnost je bila uvijek meni bliska stvar, jer se njome rušilo tabue, i danas potpuno politički nekorektna 1000 modro-belih rožic je napisano u vrijeme kad je u Sloveniji bila vrlo popularna jedna češka TV serija Bolnica na kraju grada. Da, Nemocnice na kraju hrada. I tamo je bio doktor Prima Žesova i tako dalje, i ja sam proveo otrovan sladoledom jedan cijeli august u bolnici. Bilo je vruće ljeto, ja sam bio mladi pubertetlija, i one medicinske sestre još uvijek mi se čine, sve žene u uniformi strahovito seksi, bile su strahovito seksi. I onda mi je palo na pamet da se igram tom mišlju, da li one u toj vrućini uopšte imaju nešto ispod svojih plavih i bijelih haljina. Naravno, to je onda izazvalo veliku buru, javno mnijenje, kakav sam ja prostak, ali neke su, iz nekih bolnica dobio sam i pisme, dođi pa provjeri. Tako da nisu bili svi uvređeni. To je danas nezamislivo. Danas je kod nas barem taj novi katolički moral i ta novo komponirana politička nekorektnost potpuno ubila te stvari koje su meni najdraže. Otkako je tamo negdje pre 20 godina muzika postala samo biznis i zabava, i danas čitam o trendovima da je tekst što banalniji i apsolutno daleko od bilo kakve poruke, i vidimo, imamo tekstove, te cvigu, migu, hopa, cupa, trapa, lupa, i ne znam, i to je to. Ali moram nešto da te pitam. Molim. Ima pjesma koja se zove Ljubimec iz omare, ili Ljubavnik iz ormara. Jesi li ikad se našao u toj situaciji? Ne. Nema. Znači, nije lično iskustvo. Ne, ti ormari jednostavno su premali za mene. Ja bih polomio taj ormar da se tamo sakrijem, a nikad nisam bio u takvoj situaciji i nisam skakao iz balkona. A ima i to. Ima i to, da. A ne, taj Gypsy Swing je došao u moj život posle etno epizode sa grupom Šukar, kad smo snimili taj album Mental Bonbon, koji je bio potpuno drugačiji etno album od svih ostalih.
ali vrlo uspješan. I dan danas se puštaju pjesme i dan danas se družim s njima i sviramo. Ali oni su me onda one godine odveli, to je bila 96. da, odveli u Santa Maria de la Mer, u Camargue, gdje Romi cijele Europe slave Dan Svete Sare. To je 24. maj. I u tom gradiću svake godine 10 dana se skupljaju Romi sa muzikom i bili smo tamo gosti jednog plemena Manuš iz Francuske i preko dana smo bili s njima, tada sam uopšte upoznao taj život Roma koji sami sebe zovu cigani. Zanimljivo da je njima pogrdno Rom, jer su oni les cigans français i naravno kao iz priče o žabi i škorpionu, zadnjeg dana kada smo se oprostili je bilo kraj festivala, sljedećeg jutra smo otkrili da su nam naši domaćini ukrali iz kombija sve osim pasoša. Zanimljivo, ali ne? Uvijek ima gore od goreg. Zamisli da su vam i pasoše uzeli. Da, tako da to su bili fair. Ali tada sam prvi put u život čuo Gypsy Swing, znači muziku Django Reinharda, i onda je došla ideja za Ljubimca iz Omare, koji je bilo, ne znam, moja muzika i taj album je bio 15 godina prerano objavljen, jer je 15 godina kasnije to postao vrlo popularan žanr. Recimo Zaz je punila stadione tim stilom, dok smo mi bili ponovo čudo u Jugoslaviji. Mislim na regionu Jugoslavije više nije bilo, sa tim svojim odjelima, kravatama i na bis bismo izlažili u bokser gačama sa tačkicama, pa smo onda prestali to da radimo jer smo osvrti na koncert su bili samo pisali o tome da smo se vratili u gačama na binu, a niko nije pisao o muzici, o svirki. To je kao kad su svi čekali da Tauzend razbije gitaru, a nisu slušali što sviraju. Da. Pjesmu Kosa boje i srebra posvetio si Margiti Stefanović, a u jednom intervjuu si rekao da si ti posjedio zbog puberteta tvoje kćerke. Mislim, ona je pridonijela definitivno puno tih sjedih, ali je danas sretna majka i ovako baš mi je drago da je to prešla bez nekih kobnih posljedica. Margita Stefanović i ja, zapravo grupa Lačni Franci, Katarina Velika, bili smo dosta često u istim garderobama. To je, kasnije sam saznao od organizatora zašto, jer smo mi važili za pijance, a oni za narkomane. Pa smo onda u toj garderobi razmijenili dobara, mi smo njima dali, ne znam, jointove i shit, a oni nama svoje rakije. Odvajali su vas od finog svijeta. Tako je, i onda danas se onako polušalim kad kažem da je nas zapravo alkohol spasio od droge. Mi smo ostali svi živi. Nažalost, nema bubnjara Andreja Pinterića, njega je otišao na drugu stranu pred 3 godine. Tužna sudbina i Katarine Velike, od kojih je baš Margita otišla zadnja. Mi nismo imali erotsku vezu, mi smo bili ludi na isti način. I smijali smo se istim stvarima i to. I jednom trenutku to je jedina pjesma koja je nastala po istinitim snovima. Sanjao sam je da sam je sreo. I mahnuo sam joj rukom, a ona je prošla pored mene kao da me nema. Onda sam shvatio da me nije prepoznala. Jer sam ja u međuvremenu ugojio se i osjedio, a ona je ostala crna princeza. I
Kosa boje srebra je ta pjesma o njoj. Po kojoj bi pjesmi zapravo volio da ostaneš zapamćen? Je li to Praslovan, je li to Najti poljubna riše usnice, je li to Čakaj me? Sve tri. Pa možda još neka. Ja mislim da imam mogu svakome pogledati u oči, imam nekih 10 pjesama koje će preživjeti i da su izvanvremenske. Je li ikad posumnjaš da zapravo to nisu tvoje djelo, da ti je to na neki način dato? To su više sile se uplele, sigurno je nešto o tome. Ja sam sada zadnjih nekoliko godina, otkako nema, mislim je taj radio-friendly format na radijima od 3 minuta, meni potpuno skratio prostor za jedan kvalitetniji tekst, a da ne govorim o temama koje jednostavno nisu više dozvoljene. I moram se potužiti da danas imam zapravo u bunkeru više pjesama nego što sam ih imao u 80-ima za vreme onog strašnog komunističkog režima. Ne? Jednostavno počeo sam pisat. Najprije sam pisao za novine, pa sam onda pisao kolumne, pa sam trenirao pisanje kratkih priča, da bi onda na kraju napisao 2 romana, Mongolske pjege, Mongolske mrlje i Bezgrešna, koji baš ovih dana čuje predstaviti u Sarajevu 3. jula na Bukstanu, na ovom festivalu književnom. I sad mi je pisanje postalo gotovo jednako značajno kao kantautorstvo. Upravo sam to htio da te pitam. Šta si ti prioritetno? Šansonjer, kantautor ili pisac? Ili se to ne može odvojiti? Ja to ovako odgovaram na to. Znači, kantautor i pisac danas gledaju jedan drugome oči u oči i njih dvoje svake noći spavaju sa mojom ženom. Što znači da su nekako se dobro podnose, da ne kažem da su prijatelji. Javno si podržavao liberale svojevremeno. Misliš li zapravo da javno djelovanje umjetnika je neophodno, a da sa sobom naravno nosi neku odgovornost? Pa prva i osnovno pravilo show biznisa je da ne smiješ imati nikakav politički stav, a kamoli da ga braniš. To je prvi aksiom show biznisa. Ako želiš nagovarati cijelu publiku, cijelu populaciju, onda moraš biti bez boje, bez mirisa. Ne smiješ ni da smrdiš, ni da mirišeš. Tako je. No, ja nisam takav. Ja sam odmah svima objasnio da moje moralne vrednosti stoje na postulatima Francuske revolucije, egalité, fraternité, liberté, znači jednakost, sloboda i bratstvo, i da apsolutno poštujem partizanski borbu za slobodu bez političke ideologije. Znači, tu neku ljudsku hrabrost uzeti duge gaće, staviti neke dobre cipele i otići u šumu, braniti svoju slobodu i svoj narod, to mi je nešto što jako poštujem. I naravno, čim sam to javno izjavio, izgubio sam pola publike i bio pogrešno shvaćen i još uvijek, ne znam, jednostavno nekima nije prijatno ako ja na nekom koncertu otpjevam neku partizansku pjesmu. Bilečanku, na primjer, da. Jednostavno, to je to. Ja sam takav, to je neodvojivo od mene. Onaj koji je sposoban razumjeti i odvojiti ideologiju od borbe za slobodu, onaj zna o čemu govorim. I moj život ja sam uvijek bio nekakav disident u svim režimima. Znači, dok je bila partija na vlasti, ja sam
kritizirao njezine poteze na svoj način. I nekakva migracija u ono vrijeme bi mene smatrala da sam ja vatreni antikomunista. Ja se time uopšte nisam bavio. Da kad bi se onda promijenio režim, kad bi došli nekadašnji belogardiste na vlast u Sloveniji, ja sam odmah snimio partizansku pjesmu. I ponovo sam bio dizident, tako da to je moja to je moj politički stav. Što se tiče nekakve vjere, ja sam ateista, ali kad putujem avionom negdje 10.000 metara gore na nebu, pa se to sve skupa počne ljuljat, ja u tom trenutku mijenjam svoje ateističke stavove i približavam ih. O tome i Vlatko Stefanovski govori sad. Ili recimo kad se djeca razbole, onda ja u sebi molim više sile da naprave sve da oni što pre odzdrave. I kad odzdrave, ja sam ponovo ateista. Je li se Stane Dolanc prepoznao u tvojoj pjesmi? Ne. Nije? Ne. Nevjerovatno. Ne. Za kraj sam ostavio jednu finu priču o košarci. Košarka je tvoja velika ljubav. Da. Ali si imao i neke probleme kao navijač. Da. Ja sam 1970. kad je Jugoslavija postala svjetski prvak u Ljubljani, tog sljedećeg dana otišao trenirati košarku. I košarka je bila moja velika ljubav i tamo negdje do 2. razreda sljedećih 6 godina gimnazije, sljedećih 6 godina sam bio dan i noć na basketu, na terenu, utakmice, mlađi pioniri, kadete, omladinci i to. I nikad nisam bio neki posebno dobar košarkaš, ali sam bio kapiten svih ekipa u kojima sam igrao. I onda sam si ščašio kuk i zabranili su mi igranje košarke, tako da je loptu zamijenila gitara. Ali je košarka ostala prva sportska ljubav u mom životu i danas se baš ponosim time što sam u svim tim godinama uspeo osobno upoznat nekoliko svojih idola i preko tog nekog projekta za ABA ligu koju sam radio, Lopta ima dušu, došao u poziciju da budem gost na košarkaškim utakmicama u Ljubljani i da sedim u prvom redu na terenu. I tog kobnog dana na nekoj bezveznoj utakmici koja nije odlučivala o ničemu, meni je ovako u privatnom smislu napunila se čaša nepravdi, kap po kap kroz godine, desetljeća, i te večeri je zadnja kap prešla i prolila se kad je taj portugalski sudija sudio grozno. I meni je pao mrak na oči za par sekundi, onda sam skočio na teren i srećom nisam ga dobro pogodio. To me je strahovito mnogo koštalo, meni se od te sljedećeg dana otkazali se svi sponzori, otkazani su bili svi koncerti i pao sam u nemilost medija za dugo vremena. I onda me je tužio klub, pa me je tužio taj sudija i tako da na kraju je to koštalo. Mislim da bi tim parama mogao 2 puta preoputovati svet, globus. Ali kasnije se pokazalo da je taj sudac stvarno napravio puno grešaka, njega su makli iz svih lista, nikad više nije ništa sudio,
a meni je UEFA i ULEP su mi oprostili taj grijeh, tako da danas ponovo mogu da sedim u prvom redu i pratim utakmice. Pa ne, Razlika je samo u tome, izvini, da se sada na skoro svakoj utakmici sudije slikaju sa mnom. Pa ja to primijetim, znaš, kad je poluprazna ili poprilično prazne stožice, kada su, tebe primijetim. Da. Ne, meni je to, ja to volim gledati. A igrači mi kad se kamere ugase, kad nema medija u blizini, dođu do mene i kaže, ti si nam ostvario naše mokre snove. E pa, ja ću na ostvarenju mokrih snova i da završim ovu priču. Jesmo li nešto propustili da kažemo, Zorane? Pa mislim da smo puno toga propustili, tako da ću se ja za godinu, dve ponovo vratiti k tebi, pa ćemo onda tada... Pa ćemo nastavak. Nastavak. Tragovi u sjeti 2. Tako je. Hvala ti puno. Hvala na pozivu.